Thang pho asekpi Lokhimon karcho North East India kangalong pregjam along rialong angdeng trokebran erkep Lokhimon karcho katalon ponason si Duarbogori constituency angkang Lakhahini Dolomara Bapuram Togbi arongan parta Guru Kingri Lokhimon adowan pi lapen dongjem Lokhimon adowan pi along stami Lokhimon karcho ingthir et pen talondung Lason si Dolomara angkang along kido pregjam Lokhimon adowan pi along stami talon pon Lason si Arni Athoy Lokhimon Adowan Bijuli Binhum Kiling Lokhimon Adowan Mapen Sarthi Lekthe Lokhimon Adowan along stami talon ponlo Lokhimon Adoroma Phan ke kroyarat anke asekpi Lokhimon karcho ke Arni ke thesi paman ponlo Hemtun sipen chenglok Lokhimon Phan ke kroyarat anatum ke ningkan esekang bong kachuklen kachudam pen chenglok ke thekire ke planki phi aborkan papun pen chenglok Kisokyun eyan tame bangso arni ke kache hodai lapen ke jok arni lopusi lakha damlo lapen bangso arni ke Lokhimon aphan ke kroyarat det aphan le hirjume ke hang lapuan chot kalisi karbia khai phan ans tame hirjume hang pon lapen pirthia dang rengdok rangni ke dolong je phan ans tame bangso arni hirjume hang pon lo sayang denga teng pen ada por phai ki thoma por hut group po atum kangthir mithek pidet pen puthot rat Det pen karcho hampang badoponlo puthot anar por phai krihinia por hud Lokhimon arnam amen pen kachitong arat an kangthir methek pilo laso det pen aphi puthot ruwa chu padopon thusi arni kang sam por phai ki thoma por hud puthot kachitong arat pen Lokhimon arnam along kangthir methek pen hirjumi chu hang thulo laso pen aphi puthot ruwa chu padosi arni kang sam por phai plia por hud kachiman tang son an kichu kachiron thusi ani kang sampor phai pho por hut longlia saki hemtun si pen longlia saki pho an dowan pia long chekai dun si hirjume cho hangdun dowan pia sai pachun pondera phime thang jongjong hemalong stami long thek an ason pen ningarong kachipi bomai hoi pangbok dun si ning arong rongaje pen sayang deng ingthir et mesen pen pachun ponlo सर्वप्रथम सभी मीडिया कर्मियों को और सभी जो मीडिया कर्मी के जो दर्शकगण है उन सभी को और पूरे भारतवासियों को लोखिमन कार्चो महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी पूरे जोरों शोरों के साथ बड़ी हर्षोल्लास और उमंग के साथ जो है पूरे जो लोखिमन दोबान है मंदिरों पर वह चाहे वह आसाम प्रदेश ही क्यों ना हो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश ही क्यों ना हो हम सभी लोखिमन जो अनुयायी है भक्त जनों हैं बड़े उमंग और हर्षोल्लास के साथ आज 68वें लोखिमन का उत्सव मनाया जा रहा है और सभी मंदिरों पर सुबह से लेकर अब तक जो है पूरी भीड़ इकट्ठी हुई है और उनके भक्त जनों में जो श्रद्धा है ऐसा झलक रही है गुरु और लोखिमन के प्रति जो है और ये निष्ठा और ये श्रद्धा जो है गुरु के प्रति समर्पित है। न्यूज़ रिपोर्ट कार्बिंग लॉन्ग लाइन।